That's what the Hosanna Bible Baptist Church is all about. It's all about Jesus Christ. Amen? Sabi po ng banal na kasulatan that in all things, He might have the preeminence. Naimbag nga malem tayo amin kakabsat, kat welcome manen kadeti panagdaydayo tayo tiyapo, kadeti Sunday afternoon worship service. Our topic today is about the second coming of Jesus Christ. Amen? So, madaydayo tiyapo kakabsat, itultuloy tayo nga ibunannag, iwaragawag kani kasaba nga ni Apo Jesus ket mangisalakan. Just now, just right before that service tayo kakabsat, ket in record kon that speech ko to nubigat the MMSU. It's a 20-minute speech. At dasang kabasit nga background na may panggep iti corporate and business world, but I spoke about the plan of God of salvation. Nga ti Apo ti plano na ket sante nga mapukaw no di ket madaan tay ti biag nga agnanayon. Amen? So our first song, as we all stand together, let's sing that song, Jesus Saves. First verse. Naipada ng kadatay ni Jesus mangispan, iwarna kay diragsak ni Jesus mangispan. Iniken bantay, sipakuna na pukay ni Jesus mangispan. Itinayawin na ni Jesus mangispan, ibagat tinanamsan ni Jesus mangispan, at kanta tay purpurong al-alun sumbatan yu, tuy lubong at raguntong ni Jesus mangispan. Third verse. Maiwar nagtigubat ni Jesus mangispan, kanta di balegi tay ni Jesus mangispan, kanta amang linglingay no ti puso agliday, nagbalay di kay patay ni Jesus mangispan. Iyang aginyawing dan ni Jesus mangispan, in-ili agragsakan ni Jesus mangispan, di salakan nawayan awan pagkurangan na tanatay ngem nagungan ni Jesus mangispan. Daytoy kakabsat nga dalan ti panakaisalakan kaya nagpuon iti ayat ni Apo Dios. Amen? Let's sing that song, My Savior's Love. First now, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love a sinner condemned. How marvelous, how wonderful, and my songs shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Second, for me it was in the Lord. He prayed not my will but thine. He had no tears for His own, but sweet drops of blood for Him. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Third verse. He took my sins and my sorrow, He made them His very own. He bore
the burden to come, and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. The biggest question in life is, are you sure that when you die, you will go to heaven? But praise the Lord, to us who have believed on the Lord Jesus Christ, we are sure of heaven. Amen? And when we all get to heaven, mga kapatid, digiting obra tayo, kasi dito mula obra tayo di langit. We'll be singing songs and worshiping God. Amen? Sing that song, When We All Get to Heaven. First verse. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy, His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us. Amen. Praise the Lord. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Second verse. While we walk the pilgrim path, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toilsome life repay. Amen. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. And when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Last verse. Onward to the prize before us, to His beauty we'll behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread. Everybody, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. And when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Praise the Lord. Remain standing. Turn your Bibles, please. I am going to change our Bible reading. Dito tayo sa 1 Corinthians chapter 15. So just open your Bibles. Ano po? Hindi natin na-prepare yan because I had an initial Bible reading. Yun ang na-prepare ng ating media team. But I just changed my mind. 1 Corinthians chapter number 15. Chapter 15. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 15. And we shall be reading from verse number 54 to 58. 1 Corinthians chapter 15, 54 to 58. All together read. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Father, thank you. Kadigito'y apo nga naimbalitukan, napnuan kinabaknang nga sasaom. Bendisyonam nga rod apo Diyos, daytoy nga panakaangay manen ti gimong mi, iti Hosanna Bible Baptist Church.
Dagiti kakabsat, nga da kadigiti pagtaengandan, idanon mo kadakwada apo, itiragsak tal na kapya, ken presensyam. Sabi ko mano kasanot pa nakarig nami, itirag-o, iti main sanctuary, kat kastama tamariknada, urag buy-buya dalang apo Diyos, kada ito live stream. Kasama tin kadigiti amin na guest visitors, who are tuning in. Sabi ko maapo ta danune mida, babaan, ti panakaikasaba iti saom. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much, kakabsat. Mabalin tayon iti tumugaw. To God be the glory. Amen. So, dayto iti, by the grace of God, hopefully praying, maudin dayto nga Sunday, nga GCQ, kat mangrugito no bigat, palpalubos ti Apo, Modified General Community Quarantine. Kat sigon kadete panang basak, kadete guideline, mabalinton nga rumuar, ti uray sinno, aya kakabsat. Ngayon na kayat na sa uwan nga awanan dayjay COVID, at dalat ta kakabsat. Iso nga agan-anad tayo, kat tungpalan tayo lata, dito inset iti gobyerno tayo nga guideline like wearing face mask. Dito kunana tinabasak, kat kunana no face, no entry kunana. No face, no entry. No awang kanurupa naghana sumsumrek kunana. Haan. No face mask, no entry kunana. Okay? So nga, we are now ready, kakabsat, dito kapilya tayo nga mga accommodate kada tayo, starting tomorrow night sa men's meeting, Wednesday night prayer meeting, and our Sunday. So we are now ready by the grace of God. Dada digiti, usaran tayo nga digiti thermal scanner, dada alcohol tayo, dapat iti sanitizer tayo, anapa iti adda? Digiti pa naka-social distance, okay? Mask, at dapat makan kakabsat. Amen. Well, so nga naragsak, we are very excited. Amen. Amen. Kunayo man yung the comment section. Excited kaming kunayo man. Amen. Praise the Lord. Madaydayaw iti apo kakabsat. Kablaawan tayo nga rod manen, dagiti kakabsat tayo di Claveria, na imbag nga malamyo kakabsat. Amen. Good afternoon, Pastor Dennis and family. Kaya dagiti amin na members tayo dita. Madaydayaw ti apo. Kastamot dita pasukin, HBBC pasukin, na imbag nga malamyo kakabsat. Good afternoon. Okay. Dagiti kakabsat tayo dita lawag, madaydayaw ti apo kakabsat, na imbag nga malamyo kakabsat, HBBC lawag. Okay? No HBBC lawag, katsan lang nga tagalawag, dagiti members tayo di dyan. Dataga Bacara, Bintar, San Nicolas. Amen? Dapat taga, ano tayo yan yun? Pinili. Ay pidig. Well, okay, so to God be the glory, kakabsat. Dapat at the America, ayan, Brother Enan and family. Karkararag da kay dita, Brother Enan and family. Kastamot digiti HBBC, dito'y Bacara, praise the Lord, brethren. Naimbag nga malamyo, kakabsat. Good afternoon. Okay, so amok nga nabsog kay ti pinangaldayo itay. Kat pagbay may saan tayo, kakabsat, ti panunot, rik na espiritu kan puso tayo, nga mang-enjoy kadeti oras tayo kakabsat ngagdaydayaw ti Apo. Kastamot ti HBBC Hawaii, praise the Lord. Okay, naimbag nga parbangon yo. Okay, agalas 12, agapan nga alas 12, kakabsat. Ijay Hawaii, itata, Hawaii time. Okay? So, madaydayo ti Apo, kastamot digiti amin nga HBBC members tayo, kadigiti na duma-duma nga luglugar, na imbag nga malam yumanen, na imbag nga bigat yun, na imbag nga rabi iyo kakabsat. Welcome, welcome, welcome. Kadeto'y service tayo, itatta nga malem. Naragsak, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Listen, the house of the Lord is the church. We are the church. Kat iso nga kakabsat, feel free to comment, feel free to say amen in the comment. Feel free to put there, hallelujah, praise the Lord, preach and pastor. Feel free kakabsat. Amen? Gaputa, we are a responsive church. Okay? So, kastamot ng digiti amin na guest, visitors, dati may isang pastor nga dati kakabsat nga teachers dagat maki buy-buya ka datay ko na praise God pastor nakapag-gimong kamulanganan. Pastor Orly Dakel, good afternoon. Amen. Okay? So, madaydayaw ti Apo kakabsat. Kat it has been a privilege and opportunity nga itibiyang ti HBBC ti parabor ti Apo kat datayo iti
kasla nakatulong nga ng aruga kadagiti members, dagiti churches for the last 2.5 months. Kat madaydayo ti Apo kat sabay kuma, ta after 2.5 months, nga panagdingdingag yung ti preaching, na kayo nga kakabsat ti Apo from different churches, kat natibtibkir kayo, nga sumuporta iti pastoryo kan iti ministeryo. Praise the Lord. Okay? Kat sakbay nga kantaan tayo iti welcome song, as of now, kakabsat, madaydayo ti Apo, that a 15-minute gospel video presentation has already reached 243 shares. What a blessing. Mano iti kwanan, people reached. Kita nyo man? People reached. Can you check? People reached. Manon ti tao nga nakakita, dayjay nga video yan ta Facebook. People reached. Can you give me an idea? 9,148. What a blessing. Praise God. 9,148. Ala? Kakabsat? Dakdakkel nga ragsak tayo no, adot masay. No, adot digiti talaga nga umawat iti Apo nga kas mangisalakan ken manubot. This morning we have one profession of faith. Adamay sang imawat ti Apo ti bigat. Ken na-share ni Ma'am Marites ket nag-messenger ket kunana, Pastor, I shared the gospel presentation, hanla nga in-share ko no di kat in-send ko kadagiti messenger ti friends ko kunana. Kat nakaduti nang i-share na kat in-send na kanyak digiti comments digiti friends na nga nang i-share na kat madaydayo ti Apo. Dabay may nga doktor kakabsat nga nang i-share na kat sapay kuma ta imapay kadakwada ti panakaamiris iti dalan ti panakaisalakan kini Apo Jesus. Amen. So HBBC, kas panang yururay tayo ti Apo, itultuloy tayo nga ikasabati ibanghelyo. Titinulong tayo, akikinararag tayo, agi-encourage tayo. Amen? So that tuy kakabsat, my family is here. Pastor June and family, they are here. Everyone, praise the Lord. Daman ng dati tabeng, amen? Hindi na sila nakatiis at nag-attend na sa ating pong church service ngayon. Amen? At itong ating mga tagatugtog, madaydayaw ti Apo kakabsat. Amen? Let's sing our welcome song. Ready? Naragsak ka kita, nga din maray ka, hintay panagdaya, ken ni Jesu Cristo, idawat kuda po, para hunaken ka, ken marik nang kuma, di ayat di aman, hangka pangadwa, inka kumalaag, ipukaw mo amen, makipagkararang, isabot di Apo, ketal ng kararwa, ipek sa tayo, agyaman kama po. One more time! Naragsak ka dita, ngadit maray ka, hintay panagdaya, hindi Jesu Cristo, di dawat ko na po, parang hunaken ka, ken marit nam kuma, di ayat di yaman, hangka at panagwa, inka kumaglaaw, ikaw mo't amen, makipagkarara, isabot ti Apo, ketal nagkararwa, ipit sa tayo laro, agyaman kama po, ipit sa tayo laro, agyaman kama po, ipit sa tayo laro, agyaman kama po. Until then, let's sing that song together. But until then, I'll keep on singing, serving, and doing things for the glory of God. Ay, awanti accompaniment na. O, sige, kantaan tayo. Arat kina ito, see? Okay, sige, let's sing that song. My heart can sing. Ready? Sing. My heart can sing when I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along the train that's winding always upward. This troubled world is not my final home. Amen. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy and
the things of earth will dim and lose their value. If we recall, they're borrowed for a while, and things of earth that cause my heart to tremble, remember there will brilliantly bring a smile. Amen. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day God calls me home. Last verse. This weary world, with all its toil and struggle, may take its toll of misery and strife. The soul of man is like a waiting falcon. When it's released, it's destined for the sky. Chorus! But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day God calls me home. Until the day God calls me home. Wow! Praise God! Amen! Nagpintas ti message deta nga kanta kakabsat. Amen? Oh, hantay tumakanta di langit deta natapa kantatay lang habang nga dati ti lubong deta ka. Kantatay lang habang nga daldalyasat tayo kakabsat. Aya, sa balinton ti kantatay sa di langit. Amen? Okay? Sakbay nga rod nga mga gantayo ti panakay kasaba. Sa utiapo ita nga malem. Dinggan tayo ti may isang special number from our string ensemble. They will play and sing the song, No More Night. The timeless theme, earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal. Crying again, praises to the great I am. We will live in the light of the risen night. See all around, now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, so there's no need to dread. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great
There's a mansion prepared for me, where I will live with my Savior eternally. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. We will live in the light of the risen Lamb. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, there will be no more night in heaven. Woo! Kasano nga tagakabsat ay tirik na natin adadje langit. Aya madaydayaw itiapo. This afternoon, I bring to you the message of God entitled, Are you ready for the second coming of Christ? Are you ready for the second coming of Christ? Let us pray. Agyaman kami, Apo Diyos, ita nga gundaway. Thank you, Apo, itinangayabam kanyak nga ministeryo, nga mangikasaba, mangibunannag, mangilawlawag, iti sasaom, tapnon, dagitihan nga naisalakan kan uray, dagitihan nak mo, Apo Diyos, kat madaan iti inanamaken ka. Apo, tulungan nak nga mangi-explain kadeti mensahe mi ita nga gundaway. Kat sapay kuma, tayo dahi nga mensahe, mangted, tiliwliwa, karit, iti puso mi Apo Diyos, ngagtultuloy, ngagserbiken ka. Tulungan na kam nga sangapada, in Jesus' name we pray. Amen. At dahil drawing ko kakabsat dito, dagiti, dadu mga members ti HBBC ng runa kadagiti nabayagen nga members, kas pagarigan no da kayo kat 20 years, above kakabsat nga members ng HBBC kat amok kakabsat nga nang nangagantayon daytoy nga inlawlawag ni Pastor John kadatayo. But in the last 20 years, madaydayo ti Apo ta adu dagiti inayon ti Apo nga kabaro nga members iti Osana Bible Baptist Church. Kat kararag tinumuti biyang nga sapay kuma ta dayti nga mensahe kat mangted kadatayo. Iti nalawlawag nga panakaawat may papan iti prophecy wenno iti masangwanan nga pasamak iti lubong kakabsat nga inlanad na ilanad iti nasantuan nga surat. So no makita yu kakabsat ada iti tallo nga segment wenno tallo kakabsat nga importante nga events ditoy. Ti umuna kakabsat ket detoy cross as you can see. May kadwa, adalan tayo ito, deto'y makungkunang nga rapture. And then, adalan tayo ito may papan, kadeto'y tribulation, and the 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ on earth. Deto'y cross, kakabsat, kaya't kung nga maawatan tayo nga iti Bible, dua iti testamento. Anak kaya't nga sa unti testamento, tulag, agreement, wenno covenant. Salsaludsudek no kwa, kaano nga nangrugi ti New Testament? Kaano kakabsat nga nangrugi iti baro nga tulag? Kat kunada no kwa kat mangrugi a pastor di Matthew chapter 1. Ayan. Oo nga naman, no kitam yan ta Bible, kat the New Testament kunana, kat i-flip mo di page, ti makitam kat Matthew chapter 1 nga sigod. Ngam daytoy kakabsat nga sitwasyon ket iti chronological daytoy ket panakay order lang ti Bible tapnon tuloy-tuloy di story. But the truth, brethren, is this. Ti panangrugi ti New Testament ket idinatay ni Apo Jesus ijay cross. In Matthew chapter 27 verse number 50,
Kastoy di ko natin nasantuan nga surat. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Di ba kung na, Father, into thy hand I commit my spirit. So iso mismo kakabsat tinangyawat itibiyag na. Handa nga pinatay iso na, no di kat inyawat na, he laid down his life. At ako na nagat, Father, into thy hand I commit my spirit. Kat dayti nga kanito kakabsat kuna na ti Bible, yielded up the ghost. Kahit na nga sa wen, ijay nga natay ni Apo Jesus. Makita tayo kakabsat idi, nga dagiti Roman soldiers, no ilansada dagiti tulisan, wano dagiti kriminal kakabsat, into no ibabada manipod ijay cross, sep aken danto ti sen lang dayjay nga kriminal. Apay kakabsat, to make sure nga natayen dayjay nga kriminal. But you know, iti imbabada ni Jesus, pakairaman ng dagiti dua nga tulisan, handan nga sinep-akpay jay saka ni Apo Jesus, ta kunada, he's already dead. It was evident nga natayen ni Jesus. Probably, pinuluswan da kakabsat kon kunada awanan ti biyag na natayen. Why? Because he gave up the ghost. So that moment, nga natay ni Apo Jesus, day giant ti panangrugi ti baro nga tulad. Apay kakabsat, turn with me to Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9, verses 15 to 17. Kasto di ko nati Biblia. Hebrews chapter 9, verses 15 to 17. And for this cause, He is the mediator of the New Testament. Sino ti mediator iti New Testament? Jesus Christ. That by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. 16. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Aya, dapat dayjay nga agtestify kabsat, matay ko na. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. Iso nga during the earthly ministry of Jesus Christ, haampay nga New Testament idi. Ti panangrugi ti New Testament, kat idinatay ni Apo Jesus at the cross when He gave up the ghost. So, this is the beginning of the New Testament. O, di ba? Iso nga kaday jay Lord Supper, kung na nga kastakot, this is the New Testament of my blood, kung na. Aya, nga inumin nyo kung na ka, the New Testament. So, the New Testament happened or began when Jesus died on the cross. Now, between the beginning of the New Testament to the rapture, deti ti makungkuna kakabsat nga grace period, wano church age. Okay? Church age. Baliwan tayo itong adalan tinaun-unag, ti kay papanan na dayto. Ngam adda tayo ka dayto nga isitwasyon. Awan tayo iti Old Testament. Awan tayo mo ti tribulation. Adda tayo iti New Testament. Dayto iti ayan tayo ita kakabsat. Aya, kat no umay ti rapture, kat mabati ka, akat sumrek kanto iti tribulation period. Okay? So you and I are in this present situation right now between the cross until the rapture, dito di makuna nga second coming of Jesus Christ. Jay, first phase ti makaibay kadwa, ngayaay ni aputay nga Hesu Kristo. Kat kadaytoy kakabsat, kada tayo nga namati, if you are a believer, okay? The believer, let me ask you a question today. Are you a believer of Jesus Christ? Ha? Dua ti klase ti bakung kuna nga mamati ka, tauray ni Satanas kat mamati mo't kan Jesus? Di ba? Kunada kat amin na tao mamati kan Jesus, amumi deta pastor. Ti kahit nga sawon to become a true believer of Jesus Christ, dua nga min, at datay makuna nga professing kantay possessing. Di ba tayo man? Professing, possessing.
Dete professing kakabsat, at the knowledge na may panggip kini Apo Jesus, amo na, kas panakam amo ni Satan kan Jesus. Kasi ni Satan, amo na nga ni Jesus Savior, kagat mamati. Kakabsat, aya nga ni Jesus kat Savior. But that is profess. Ti possess, they jay nagtalek kini Kristo. They jay imawatan iti Apo. They jay nakaawat, they jay ibanghelyo, kakabsat, ti pan nakaisalakan. That is the true believer of Jesus Christ. Kadamuyo kakabsat, kadaytoy kakabsat, nagpintas ti chance tayo nga masave. Daytoy nga porsyon, apay, because number one, ti kariti Apo kadagiti believers ditoy kakabsat, they are saved. Anat kahit na nasawon ti saved, naisalakanen. Kaya't na nasawen, naliklikan nan, jay pa nakadusa kakabsat ti impyerno. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Kasi ko natin nasantuan nga surat, Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith. No kita nyo kakabsat dito, verse yan ta screen nyo, the word nga save, past tense, present tense, uno future tense. Past tense, ko na nga, da kayo kat maisalakan tupay lang, no di kat naisalakan tayo, meaning, agpaiso nga managbasol tayo pa lang, pero the penalty nag-justify, dete in-share ko tayo bigat, no malagipyo kat subyanan yung abuyaan kakabsat, tatalaga nga tinake tayo nga dinitalye kakabsat, ti pa nang i-explain ko the gospel plan of salvation. So kung for by grace are ye saved. So, to the believer in this segment kakabsat, the Bible says that we are saved. Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1. Kasi kunadagat, anat nakaisalakanam kunada. Sometimes kakabsat, adadigitay witnessak no, kakasar-saritak kita. Kaya't ko nga i-share king katidalan, ti pa nakaisalakan, kunakat, ay among pastor, di ubingak, kan nga ni ak natay, naisalakan ak kunana. Di ba? Dandani ak natay. Sa bagay may met, jengan nga ni natay, ngam jengan nga ni nagbiag. At ano nga ni nagbiag, kat hananalasat no kwa. Ngam jengan nga ni natay, kat nalasat na. So ako na pastor, di ubingak, kat nagado, ti aksidente nga napadasak, kat kakabsat, when we talk about salvation, han nga di pa nakasave mo iti physical harm, physical sickness, physical poverty, kan physical calamities. Dahil salvation nga tuktukoyin tayo, kat salvation of your soul. Pan nakailiklik ti kararwam ti panagturong ijay impyerno. Romans chapter 8 verse 1, the Bible says, there is therefore now, iso nga no once ngay mawat ka iti Apo, right, that moment, now, kunana, no condemnation, awanan ti pan nakaukumpay, awanan ti pan nakaidusapay, to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So nga tayo nga believers kakabsat, we are saved. They die. So nga mabalin tayo nga kantaan te, saved by His power divine, di ba? Oh, life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. So that's what we are. We are saved. Our soul is saved from the penalty. May kadwa kakabsat, nga ipakita kada kayo kat detoy, sealed. Okay? Anat kaya nga sa unti sealed, natatakan. Makita yung tunodamdam nga dito, tribulation, at damot pa nagtatak. Ngam ka dito nga pan nakatatak kakabsat, kat pan nakasigur, dito nga pan nakatatak, kat mangipakita nga langit papanam. Dito mo tatak, dito tribulation, kat mangipakita nga impyerno iti papanan. Okay? Sealed. Kitaan tayo kakabsat, di Ephesians chapter 1, verses 13 and 14. Okay? Ephesians chapter 1, verses 13 and number 14. The Bible says, in whom ye also trusted. Nagtalek tayo. Okay? After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Dito nga tatak, ang natiarig nakakabsat kat, di ba, di kita baka, bintaan da. Yan te, ano pangawag mo to, te, markaan da yan te, lupo na, lupo ka di jay.
patong. Dito na, kakabsat. Aya, kat uray lang nga, siyempre, napudot day jay. Anat kayat na nga sawon kakabsat, no mabintaan, no matatakan, jay baka, anay paspasi mo daag na. It's a symbol of ownership. No kumatiin tatak ko, ijay kakabsat kat P, kahit na nga sawon, probi, bagik day jay. Tatak, it's a symbol of ownership. Now, kung na ti Bible, nga ti inted ti Diyos nga tatak kada tayo, kat DJ, indwelling of the Holy Spirit. Ano dahil pastor, indwelling of the Holy Spirit. Kasi amuyo ti New Testament, at dati dua kakabsat nga trabaho ti Holy Spirit. DJ indwelling kan infilling. Ti indwelling, J umay panagtaeng. J infilling, J panangpuno na kanya tayo. Meaning, J panang influence na ti biyag tayo. Ngemhan na mapasamag kan ka ti infilling, DJ panang puno, ano panang influence ti Holy Spirit, nohan nga umuna nga mapasamag, J indwelling, J umay panagtaeng. So kasla J baka, at dabinta na kakabsat, J presence, J may pinagtaeng, ti Holy Spirit kada tayo, DJ mo ti seal tayo. Nga kuna na ti verse number 14, which is the earnest of our inheritance. Deta word nga earnest kakabsat, at dakabsat tayo ti apo tapasukin ni Brother Ernest, na imbag nga malam mo, Brother Ernest. Ngem ti meaning kakabsat, ti earnest, kat down payment. Di nga minta motor, no napangkayan ta paglakwan, paggatangan ti motor, kat hamukaya nga ikas. Tapno mayawid mo di motor, anat ibayad mo. Down payment. So, DJ down payment, mabalin mo nga iawid di motor. It's in your possession. So, dahil ti panangtad ni Apo Diyos, ti Holy Spirit kada tayo kakabsat, kat down payment ti Diyos, kahit nangasawan, ijay langit ti talaga nga inheritance tayo. Amen. Dijay ti inheritance tayo, dadjay langit. Okay. Ngem, awan tayo pa ijay, iso nga nag-down payment ni Apo Diyos kanya tayo by the indwelling of the Holy Spirit. So, the indwelling Holy Spirit is number 1, ownership, kukuha na tayo ni Apo Diyos. Number 2, kakabsat, down payment ni Apo Diyos kanya tayo. So nga, praise God. No iti dahi nga gundaway, save ka, adagan ka ti Holy Spirit iti Apo. May ikatlo kakabsat. Number 3, okay, seated with Christ. Ado dagiti Kristiyano nga nabayag, nga handaan mo daytoy. Ano deta pastor, nga seated with Christ. Kitan tayo man kakabsat, di Ephesians 2:6. Ephesians 2:6. The Bible says, and hath raised us up together, okay, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ijay langit, nakatugaw ni Apo tayong Jesucristo, kat adamot kakabsat ijay itinailaan. Nga posisyon tayo sa jay langit, seated with Christ in heaven. Tibak pakita na detoy, no kasano nga ni Apo Jesus kat na itanok, kastantumot nga datayo nga believers, maitanok jay langit. Iso nga no, dito kakabsat kat han nakaitantanok ti tao, okay lang yan. No hantay unay popular, oo, no hantay unay sikat, dede kunada nga hampay simikat kat lausen kunada aya. No iso nga ti Christians kat ti puso na kat ijay langit because adadjay ti Savior na, adadjay ti glory na, adadjay ti treasure na. Iso nga kakabsat, no Christian ka, train your mind on heavenly things. Once kabsat talaga dito yung lubong, alilawan na tayo, dadaulan na tirik na tayo, panagpanunod tayo. Iso nga, dito ipagpakita kada kayo kakabsat, no anya ting kariti Apo, kadagiti na mati. They are saved, they are sealed, they are seated, they will be glorified with Jesus Christ in heaven. Okay? May kapat kakabsat, number 4, kada tayo nga namati, anat kariti Bible, we are, basaan nyo man? Secured. Sigurado kakabsat, secured. John chapter 10 verses 28 and 29. Kitantay John chapter 10 verses 28 to 29. Alright? John chapter 10 verses 28 to 29. Kasi di ko natin nasantuan nga surat. Okay? Dito sa pulag kakabsat. Ayan. Verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Wow! At datay ti ima ti Apo kakabsat.
That is a symbol of security. No matter what happens, at data yun iti Apo. Verse 29, My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out. Awan makarabsut kadakwada ti ima ni Amag. So, the hand of Jesus, the hand of the Father, awan makarabsut. Nobody can make you unsaved again. Adu kakabsat dagiti relihiyon, ngahan na mamati ti makuna nga eternal security. Ano dito eternal security? Sa madaling salita, dito ko na nga OSAS. O-S-A-S. Ano dito OSAS? Ha? OSAS. Okay? Anat ka na sa unti OSAS? Once saved, always saved. Once nga naisalakan kan kakabsat, you are saved forever. Awan kakabsat, di ko na ti Biblia nga, kasla ti pamati ti ado nga, okay, no inawat ko ni Jesus Christ, ito nagbaso nagtumbigat kat mapukaw ti salvation ko kunada. Di kat kayat na nga sawan, kaslang ijay doktrina da, masapol nga mamati ka kini Apo Jesus, ken masapol nga aywanam ti panagbiag mo nga Kristiyano, tano once nga nagbackslide kagat dim na aywanan, anat aramidin ti Apo, ibabawi na ti panakaisalakan mo. Amuit na kayarigan na deta, dete illustration ko ita may panggap ti panagatang ti motor. Di ba na napanggagimatang ti motor, nag-down payment ka. For example, manot down payment ti TMX. Depende aya, no manot kahit mong down payment, aya, no 500,000 kas pagarigan. Ay, ado unay di jayan, okay? Alright. Nag-down payment ka kumat 10,000. Kat ti monthly kat mga 3, something like that, 3,000. Okay. So, hindi nag-down payment ka, mayawid mo di motoran, Carlo? Mabalino na aya, nag-down payment ka, daking kan, mausar mon, right? Okay. Kalpasan ti talo nga bulan, hanggang nakabayad. Apay, COVID-19. Hindi. So, 3 months, naglabas kat awan, hanggang nakabayad. Anan di kumpanya di motor? Guyo danda, taapay. Di ka nakabayad, ti installment mo, ti amortization na. Saludsud kakabsat, kas di ka di ti kita ti salvation, ngayon ni Apo Diyos. Nga ni Apo Jesus kat isut down payment, kat deta pananganad mo, tibiyag mo nga panagaramid mo, kat karla isut pang tinag mo. Nga no dim na ituloy nga tinagan, dim na ituloy tinakigimgimong, nag-backslide ka, wano nagbasol ka, anak ko na ni Apo Diyos, amod to ito salvation, ibabawi king ka. Kala jay ko ang umay na alahan ta motoron kakabsat, kas jay ka di, haan kakabsat, amoy no apay, ta idinatay ni Jesus Christ kastoy. At damot tay mode iti panaggata nga cash basis. Ano dati cash payment? Okay. Mano ti TMX ida? 90 plus. 100,000 kunam latan. So napangkayan ta paggatangan ti motor. Kat kunam sagmamano dati TMX 100,000 sir. Okay. Nurar mo tay bagmon. Sagbabayin te bilangan nyo kunam. Diba? Po medyo mabayag dapat sita bilangan dayjay ha. 100,000. Okay. Bayad akong kunam, pirma, pak. Alright. Inyawid mon. Umay danto nga tapela, guyuden. Awahan na ta na, bayada na totally ka. Idinatay ni Jesus Christ, He paid for all sin. The penalty for all men. Iso nga, sinuman nga ag-avail ka data nga eternal life by putting His faith on the Lord Jesus Christ at dakinkwanan iti eternal security. Save. Awan makarabsut keng kuana, hanay babawi ni Apo Diyos, haanan tupay nga mapukaw, no diket adabiyag na nga, agnanayon. Dayta ti karin ni Apo Diyos, praise be to the Lord, amen? We are saved, we are sealed, we are seated with Christ, we are secured. Ano pa yung kakabsat? Datayo nga namati, number 5, kat na ibilang nga, saints. Dahito kat may isang word nga misused ken misrepresented kadagiti daddo makakabsat nga gisursuro iti Biblia. Because ti daddo makunada ti saint kat dayte kano nadutukan na-canonize kunada no kwa. Ken ti saint natayen kunada dayte nasingpet nga nagbiagidi adot na aramid nga nasayaat idi kwangket natay di kwangket na pagmimitingan, na dutukan, kat na itandudo nga santo, kakabsat no.
In the New Testament, kadeti New Testament, ti saint kakabsat, kat digiti amin nga naugasan iti dara ni Kristo. If you have been washed by the blood of Jesus Christ, you are saved. Kita nyo di Colossians 1:2. Tingnan natin ha. Colossians chapter 1, verse number 2. The Bible says, to the saints and faithful brethren in heaven, kunana. Kasi ti amo ti daddo makatigiti sa santo ko digiti da langitan. Aya? Oh, kunana kadi to the saints and faithful brethren in heaven, haan. To the saints and faithful brethren in Christ which are at si bibiyag digiti ka sarita na nga saint. Digiti ka di imbilang nakakabsat nga inadresan na nga saint handa ka dagbasbasol. Tao dakad pelang. Ngem apay nga saint da because naibilang da nga nalinteg gapuken Kristo. Dayjay dete ko natin nga gift of righteousness. Mabaling nga kadagiti kabarohan yung unay pela nga maawatan. Aya, deta meaning ti gift of righteousness. Ngem ti kahit nga sawan kastoy. DJ sitwasyon tayo nga managbasol, bale inako ni Jesus idinatay jay cross. Kat DJ kinalintag ni Apo Jesus, isumot ti may ikawus keng ka the moment nga mamati ka kinkwana. The moment nga nagtalik ka, tinawat mo nga mangisala ka mo, dikat, kala nagsinukat kayo. Inako na jay basol mo, and the moment nga nagtalik ka, may ikawes king ka jay kinalinteg. Dikat, no diti daga, tao tay pelang, ngam ti panangkita ni Apo Diyos, may isan nga napalinteg. Han nga gaputan na linteg ka, digiti aramid, but we have been justified. So we are saints. Number 6, may kanem kakabsat. Aya? Kala introduction pelang dito ka. Okay? Anapay kakabsat? We are stewards. Anat ka na sound steward? Ha? Dete ko pastor, dete obrajero plano. Ha? Stewardess. Okay. Ti steward kakabsat kat may sanga naitalkan. Taga-ingat yaman, taga-pangasiwa, taga-pamahala. Here goes what we always say. God is the owner. We as believers are stewards. Kukwa ni Apo Diyos, ti biyag tayo kan amin tayo. So ti sitwasyon kan biyag tayo kakabsat, datay lang ti mangaywan. Iso nga, no naisalakan ka, masapol nga ti viewpoint tayo, iti biyag tayo kan digiti sa nikwa ngayon ti Apo, bali agay aywan tay lang. Hantay nga usaran digito, iti kay kayat tayo. Aramiden tayo nga para iti pakaidayawan ti Apo. Because mamaya makita nyo, agpaiso nga saved tayo, sealed, seated with Christ, secured, saints, ngam dating nga aspect ti stewardship, makita yung tunuan at mapasamak dito. Something will happen here. Iso nga inkabil ko, deti word nga steward, tapno makita yung to, connection na kakabsat, deti sitwasyon tayo nga steward, kadeti mapasamak ditoy, aya ijay langit. Okay? So, deta nga rod kakabsat, iti sitwasyon, iti may nga namati, iti Apo. Now, tiyur uray tayo kakabsat. Amen. Anatur urayan tayo. Ha? Oh, anat iyur uray tayo kakabsat. Daytoy, tiyur uray tayo. Okay? Lukibon tayo ti Titus chapter 2, verse 13. Titus chapter 2, verse number 13. The Bible says, looking for that blessed hope. Detoy. Okay? Basit sa unahan, yun sa mabasad tayo. O, dito itimako na nga, blessed hope na indaklan, na ingasatan nga inanama. Okay? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of that great God and our Savior, Jesus Christ. At dadigiti relasyon nga namamati nga ni Jesus kat Diyos. Ha? Awang ko nada, ni Kristo kat tao lang ko nada. Hana Diyos. Ngem nakalawlawag ti kunanad to eh. Ngakit kitain tayo tineng gasatan nga inanama, iti naindaklan nga panagparang, iti naindaklan nga Diyos. Great God and our Savior, Jesus Christ. Iso nga, tandaan nyo dito nga verse, saan lang nga verse ti second coming. Verse 5 ti, deity of Jesus Christ. No, da kasarsarita yu kat, deti mo't no kati ipakita yu kadakwada.
Kakabsat, aya, dahito dikit kitan tayo, dahito di makungkuna nga rapture. Ubingak pa i-discuss ni Pastor John dahito rapture. Naggapo ti Latin word nga rapire. Anat rapire, it means to transport. To transport panangi yakar. So, ti plastar na deti rapture kakabsat. Kasano deti pastor? Kitan tayo di 1 Corinthians, anantot mapasamak ka deti nga rapture. 1 Corinthians chapter 15, verse number 51 to 54. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Deti word nga sleep kat panakatay. Panagturog ti bagi. Hanga di kararwat maturog. Di bagi ti maturog. Di kararwa sumaklangan kakabsat iti apo. We shall not all die or sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye. Ano twinkling of an eye? Di panagkiray ti mata. Tama ba yung Ilocano ko? Panagkiram. Dayjay. Pagkiram, kasla ko maitata, dati dito'y kakabsat, daki ko matabalay yung agbuybuya. Kas pagarigan unsaved, deta may isang member ta pamilyayo. Example lang unsaved. May tirapturan. Nagkiram, pak, ni, awan damutan ko na. Awamot ni nanangan, awamot ni tatangan, awan damutan na panandan. Na-rapture. Nakita yung kabsat? Na-rapture, kahit nang asawan na i-transporten, manipod tilubong kat napanan sa jay langit. Nakuna na jay, in the twinkle of an eye, the last trump, aguni ti trumpeta, kakabsat. Personally, mamatiak nga into no rapture, ag trompetan to, adanto trompeta. The trumpet of God. Diyan ka mo no kasano tinota na, di trumpeta ni Apo Diyos. Ngam definitely kakabsat, tilang makangag. Personally, I believe, nga tilang makangag, di nga trumpet, di tilang save. Kasi signal, di ngamin kakabsat, agawid kayon ti kahit ng asawan. No nagunin ti trumpeta, kunana, agawid kayon anak ko, it's time to come home. Agawid kayon, di kahit ng asawan. When the trumpet will sound, that's what it means. Iso nga kakabsat, no hangkapay nga believer, hangkapay nga save, hangkapay sealed, hangkapay, awang kakabsat, you are not yet secured, kadaguni deta nga trumpet, mabati ka. Kamsapay kuma, taita kat awatan mo ni Apo Jesus nga manubot kan mangisalakan mo, gayem tapnon no agunin to, jay trompeta, saan kanto nga mabati. Mabaling nga itata, kat kunam, katawaam anamot, deti nga kaskasaba, deti nga pastor, nakakatkatawa mo, deti kala nakim imposible ngam, makitam to. Tilang ibak pag-aasik ka, nuhang ka mamati, kadeti nga kaskasabak, kat agdingding ka nga madama. Pang-aasim tatuno umay na Antikristo, di kanto agpatpatatak ti 666. Anusam to, aging gadya ka maudyanan na kakabsat ti tribulation. But rapture, ituloy ko nga basahin kakabsat. The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Hanang nga grupsa. And we shall be changed, for this corruptible must put an incorruption, and this mortal must put an immortality. Itatay kakabsat kat medyo nag-stick ti attention ko kadeto. Iti review takunat. Aggaam mo tayo nga tapela di langit. May lasin dagto nga tapelang? Oo. Kuna nakakabsat, the incorruptible will be changed. We shall all be changed. So, the possibility kakabsat ditoy, kakabsat, hantay ton nga gam mo. Malagip ko nga ro, DJ Kwan. DJ imay kini Apo Jesus, ni Jesus Christ, during the earthly ministry. Kat umay da sa ludsudan, may panggap tayo babae, kat kunada, Lord, idinatay nila kayo na kat inasawa na tayo kabsat na. Di kwan natay manen kat inasawa naman di kabsat nan kunana. Intuno pa nagungar kat ijay sumaro nga biyak. Sinun to ka di ti asawa na. Kanak ko na ni Apo Jesus, awan to agamo jayan kunana. So nga nagwapon ton kakabsat digiti lang ate ijay. Napo daw to ni Edward. Amen. What a blessing. Okay. Yan. So, incorruptible kakabsat. Amen. Oo. And then the Bible says in 1 Thessalonians chapter 4, let me just read this. Chapter 4, verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. Listen to this carefully. For if you believe that Jesus died and rose again, the JJ Gospel, inawat mo nga ni Kristo na tay, ket nagungar manin.
Even so them also which sleep in Jesus. Diinan ko yan. Deti sleep kat dagiti natay. Aya? Han nga aming nga naipumpun dita kampusan to, into no umay kakabsat ti rapture katagungar. No, not everyone. Dagiti laeng matmaturog nga bagi dita kakabsat nga nagdapupay ti daduma, nagsublin ti tapok ti daduma, tintulang agungar dita, ket digitay naisalakan, digiti imawat ken ni Apo Jesus, digiti namati ken kuana. Isuda kakabsat. Aya, the dead in Christ shall rise first. Sabi ng Bible, for this we say that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven. Listen, daytoy kakabsat, umay ni Jesus, umay tupay ni Jesus kadeti 1,000-year reign. Okay? Alakas ta, i-zoom mo. Makita yung kakabsat nga, dito, ito no umay ni Jesus Christ, haan pelang kakabsat iso na nga, Ilocano tayo kwan. Hanan tumapayatan pelang tilubong. Hanto pelang agdiso yan tilubong kakabsat, ijay, Jerusalem, no? Santo lang agdiso ni Jesus Christ, itoy. Detoy kakabsat, iso tururayan ti Israel, detoy. Iso nga di kunana, di acts nga, umay ka din kunana, detoy nga kanito, kat kunana, it is not for you to know the signs and the times and the season kunana. Ngamno kasano pa nakakita yung keng kuana nga imuli, kastanto mo ti pa nakakita yung nga bumaba. Iso daytoy dayjay. The second phase kakabsat of the second coming of Jesus Christ. Okay? Ti umuna nga pasat jay second coming na, dati rapture. Ti may kadwa nga pasat jay second coming na, daytoy umay na pa nagturay ti 1,000-year reign. Kat kadaytoy kakabsat, we will reign with Jesus Christ. We will reign with Him. We will come with Him. Kakabsat ditoy. Ayan. So, kadaytoy, agkikita tayo ito, makita tayo ito, di kita bimangon nga natay, kan ni Apo Jesus, ijay tangatang. We will meet Him in the air. Ijay to tangatang tayo kakabsat nga agkikita. Anak ko na ti Bible, to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. At datay ton iti Apo. Now listen. Tinagdumaan na kadaytoy kakabsat, aging gana ti eternity, kan kadaytoy itagat kastoy. Itatta, ti Apo adda kadatayo. Ngem to no umay na tay alan, datay ton ti adda ken kuana. Nakita yo? Today the Lord is with us, but when He will take us to go home, we will be with Him. Iso nga kakabsat, we have the presence of God. Alright? Deta, so nga comfort one another with these words, the blessed hope. Iso nga listen, datayo nga naisalakan. Okay? Kastalatan, aya? Sorry, hanak na lang ag-drawing ti tao-tao kakabsat, aya? Oo. What we are doing is this. We are living our Christian life. We are running the race. We are keeping the faith. Itultuloy tayo di pa nagserbi tayo ti Apo. Nga daytoy kakabsat, nga pa nagserbi tayo ti Apo, aging nga din na tayo alaan, sikikita tayo kakabsat kada ito'y blessed hope. Isudya ko na di Bible nga, looking for that blessed hope. So, every day of our life, umadanin, itiyaay ni Aputay nga Heso Kristo. Itatangarod kakabsat, intayo nga rodon dito'y tribulation. Okay? For the next 5 or 7 minutes. Tribulation kakabsat. Dito'y word nga tribulation, panagrigat. The other term na di Bible, alakat isurat yung lahat kakabsat ng, the other term na dito, ikat Jacob's trouble. The purpose actually ni Apo, kada ito yung tribulation, katapnon dagiti Israelite, Jewish. Dita Canada, kat adot Jewish. Dita New York, adot Jewish. Dagiti Jewish kakabsat nga nawara-wara is scattered, katag sublidan iti Apo, in preparation, daytoy pan naka-unite da ka daytoy 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ. Umayton iti Apo. Oo. Iso nga dayta kakabsat, aya, daytoy, Jacob's trouble. But, adupay kakabsat, dagiti makita din nga kaganapan. Basa ka dagiti Matthew 24. Alright? Matthew 24, verses 11 to 13. Kitan tayo di ko na ti Bible? Matthew chapter 24, verses 11 down to verse number 13. And many false prophets shall rise, ditoy,
adon to dagiti agkasaba kakabsat nga palso. Meaning, i-represent da kakabsat ni Jesus ngem peke da. Naintindihan natin? They will represent, they will speak of Christ, they will talk about peace, they will talk about joy, dito tribulation, but they are fake. So kuna na, many false prophets shall rise and shall deceive many. Adon to kakabsat ti maalilaw ditoy. Adon to ti sumurot. Nang runa ta narigat ton, dagiti paspasamak. Kat isu dati addaan ti tinggel. Isu nga kakabsat amoy, dagiti mapaspasamak ita. They are leading up to, kada ito'y set up the tribulation. What's happening now? Kakabsat, kala ko madejay ko na nga cashless society. Di kad puro ATM. Dati national ID. Ininot ininuton kakabsat nga agmerge nga may santon ti gobyerno. One world government. May santon. Ininot. Okay? And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold, but he that endure unto the end shall be saved. Di agan anos. Nga ibturan nakakabsat tirigat, at ahanamot nagpatatak. At adikan to makagatang no awanti, tatak mo. Kat ita kakabsat kat ni, ngan ngani, adadigiti kas lang experiment, inventions, may panggap dede kung kunate nga microchip. Deti yung microchip. Nga no, the ones nga daking ka, DJ kakabsat, duray na paglimlim mga, uray ka na nakapay ti pating, kat matrace data ayam mo. Amuda no sa dinot yan mo, kakabsat. Ayan, oo. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. The application na dito nga verse kakabsat, dito tribulation. Ayan. So dito makita tayo ti Matthew chapter 24. And then in Revelations chapter 13, tingnan nyo kakabsat, verses 13 to 18. Daytoy nga agturay to kakabsat, nga iso ni makungkuna nga Antichrist. Ayan, i-represent na nga kalaisot Kristo. Ngem iso na kat Antichrist. The Bible says, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Can you imagine that? Amuyo kakabsat iti Old Testament, di ba ti Israel idi kat ti malikod kini Apo Diyos? Kat ni Elijah nagkararag kat bimabati apoy. Anat napasamak dagiti tao, nagsublida nga namati ka na Apo Diyos. Iso nga ti aramidan to kakabsat ni Antichrist, kuna nagat let fire come from heaven, boom! Agapoy kakabsat, mamanghan to dagiti tao. Di ba? Iso nga data ti style na nga mga lilaw, iso nga kakabsat, han nagaputa, da makitam nga ti milagro, ada nagparang nga rupa, kat pudno di jayan. Wano patsumon, wano daydayawumon. Kakabsat, experience itself is not enough. Dapat Biblia na ta kakabsat timang determinar. Kada tayo nga young adult, ado digiti experiences, kat tiamu tayo, kaputa, di experience na padasam, kat isun ti agbali na prinsipyum. Not all experiences are true and right. Dito Biblia na ta kakabsat, iti mangibaga iti right. Anyway, let's continue. Aramidan na kakabsat, deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles. Agmilagro. So ni Satanas, kaya na ti agmilagro kakabsat. He can perform miracle. Iso nga ita makita yung miracle. Grabe, nakita jerupa ni Kristo yan ta po unti sa bako nada. Uno hangkat nagparang ti rupa ni Maria. So digiti mo tao, po, talaga nga mamating kakabsat. Listen, nasakit man nga dinggad, but you know what the devil will do? Tapno mabulag ti tao kakabsat, agmilagro iso na, tapnon isut patsenda, ket handa nga mamati iti isurusuro ti Bible. No makita yu ita, dakakasta nga sitwasyon, aduntupay dito'y tribulation. 7 years deto'y. 7 years. Okay. O ituloy tayo. Saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Agbiag to day nga imahen. Wow! Kakamno kasunod lang nga imahen, kasla dragon siguro. Agbiag to. Kat digitintuhan nga grukbab, papatayin dan to kakabsad.
And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads. Makannawan, kakabsat nga ima, wano ito'y muging, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. Anat numero na. For it is the number of a man, and his number is 600, 6. The 3 score 60. So 666. That is the number of the beast. Alam nyo ngayon, nakakalungkot. People are making fun of that as if it's okay. Diba? 666. Ado di kita, ag drawing ti satanas. And by the way, kada kayo nga mahilig nga kay ayam ti computer, kada online games. Do you kadiam mo? We'll talk about this next time. Nga di kita makikita yung nga images, di kita ayamon nyo. Reality, kastantot makita ti tao di tribulation. So what the devil is doing, through social media, through technology, and through society, mind conditioning at dati dito yung kakabsat. At dati dito yung parte. Mind conditioning. Tapnon to no sumrek ti tribulation, kakabsat naka-adjust ti tao. One world government, kakabsat kan dadumapay nga wagas ni Antikristo nga panagturay. Revelations 14:9-12, listen. 9-12. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, anat mapasamak ka, digito yung agpatatak. Listen verse 10. The same shall drink of the wine of the wrath of God, lakamon danto ti pungtot ni Apo Diyos, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Nakabutbuteng gayam kakabsat. Iso nga, di mapilaw ako na di Matthew 24, nga di gijay makaibtor, isot maisalakan. At ano, di kanto makaibtor, siyempre, ada ko ma-baby, naganak ka jay. Kag pasuso ka. Kag di baby ka kabsat, ka pumurawon, taawang mo't maipadede mo, taawang mo't makan mo, tadi ka mo't makagatang, no ham mo maanduran ka kabsat, kapilitin kag patatak, kat amuyo, once ka nagpatatak ka, no turning back detan. Talaga kabsat, one chance mo nga masave, no chance to be saved. Wala ka ng chance pang masave. Kala digiti fallen angels? Digiti fallen angels, one time lang a decision that simurot kini Satanas, awanan chance dapay nga masave. They are reserved for eternal fire. Kastamat kakabsat, digito'y agpatatak, dito'y tribulation. Isong ano kakabsat, gagayem nga agdingdingek, tiday nga gundaway, mabalin nga kastahan na nakapapati, digito'y nga ibagbagak kada kayo kakabsat. Ngem kayat ko nga maamuan nyo, nga no umay to ti rapture, kat mabati ka pang nga asim, anusam, aging ka nga matay ka, wag ka lang agpatatak, iti 666. Dito iti number na 666. The mark of the beast. Wala nang pag-asang maligtas, mga kapatid. So, data iti nakarigrigat nga pasamak ditoy. Lakaman danto kakabsat, iti pungtot ni Apo Diyos ti panakadusa. Now, nangyari tayo malpasan, deti lesson tayo itang malem, ituloy tayo tumanan, amen? Tuloy tayo tumanan, palubos ti Apo. No, digito'y nabati, kat dayto'y kakabsat, iti pasamak da, Revelations 13, 14. Dito'y langit kakabsat, anamot ti mapasamak dito'y. Okay? Ada tugaw. Ay, kakabsat. Tugaw. Ti mapasamak dito'y, di siyempre, na-rapture tayon. Aya? Carlo, Edward, na-rapture tayo na yan, dati jay langitan. Habang nga mapaspasamak ti tribulation, anamot ti mapasamak dito. Dito jay makungkuna nga bema judgment. Okay? Judgment. Anat mapasamak ka, dito bema judgment. Di ba na ibagak ka, daka itay nga, the moment nga na-save ka, you are a steward. Okay? Steward of God, ha? Top nun, what you do with your life, with regards iti pamatim panagserbim iti Apo,
Kakabsat, drawing aklatan iti araw. Oh. Detantot pakakitan. Deto, ibema kakabsat. Okay? Kitantay lang dito verse ito, 2 Corinthians 5:10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Listen to what the Bible says. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Okay? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Ito'y tayong kakabsat nga, sumungbat iti Apo, what did we do with our lives? So nga dapat as a Christian, dito ka nakatingin sa blessed hope, tsaka yun, bema judgment. Ano't mapasamak? Dito ilang kakabsat, 1 Corinthians 3. Okay, as we close. 1 Corinthians chapter 3, verse number 13 to 15. Kung natin Bible, 1 Corinthians 3, 13 to 15, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Mahusgaan by fire. Now, personally, I believe nga dito nga fire, iso dito word of God. Isuntot mang judge, digiti na aramid tayo. Iso nga kabsat, ito HBBC may kaskasabati Bible, digiti mang mga gantayo, accountable tayo kini Apo Diyos, ti pa nagtulnog tayo, ti sa uti Apo. Hanga di riknam, hanga di kayat mo, hanga di ibagati sa bali, hanga di idiktar kakabsat tarik na tayo, no dikat di pa nagtulnog tayo ti sa uti Apo, ta di aramidan tayo ti biyag tayo in obedience to the word of God, marewardan to ijay bema judgment. Kunana ti verse 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work. Now, if any man's work abide, no hanga na po uran, day nga inaramid na, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Ada, gungguna na. Ano dito nga gungguna? Isudye ko na ni Paul, the 2 Timothy, crown. Corona kakabsat. Verse 15, listen, if any man's work shall be burned, kasano nga rudan no, dyan inobrana kat na maiparbeng, nasunog, he shall suffer loss. Hana ko na nga, he will be lost. Iso nga di kita itatao nga ti pagarup dano nagbasol ka, di kat itapok na kat impyerno ti Apo no save ka. No. You are eternally saved. Kat di aramid mo, habang nga naisalakan ka, while nga anak na kati Apo, sungbatam to. Kat nuhan na maiparbeng kakabsat, anong sabi ng Bible? It shall be burned. Kunana, he shall suffer loss, but he himself shall be saved. So kala ko makanyat. No, nagbackslide ak, uno talakay kahit kung inubobrak, kat na ikaskasabat di Biblia, impiprits ni pastor, kastoy ti aramidem, kastoy di ko natin sa mga surat, ngem nasubagak. Di ba? Nagswang iti panunod ko, jak agtulnog ti Biblia. So iti bema judgment, amin, di kita nga inubram, agad dumalan to ti apoy. Mapuuran, di kad, gaputan na puuran, hanak ka itapwak ti Apo di impyerno. Ti mapan impyerno, di kita edadtoy. No di kat maawanan nak ti reward. Awan reward ko kakabsat. Nasisita nga the crown ko kasi isuntumot ti pamadayaw nga iyag ko iti Apo. So nga ita kakabsat, listen. Anang ti challenge? Habang nga datay ditoy. Hebrews chapter 10, let me just read 2 verses. Basag lang Hebrews chapter 10, can you put there on the screen? Hebrews chapter 10, verse number 24 and number 25. Listen, Hebrews 10, 24 and 25. Let us consider one another to provoke unto love and to good works. Again, encourage tayo para ti ministry. No, da maysa nga napintas nga aramidon tayo nga members ta HBBC, agpipin na bara tayo ti pa nagserbi ti Apo kakabsat. Encourage for the ministry, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Umadanin kakabsat day jeng aldaw. Hebrews 3:13, the Bible says in Hebrews 3:13, but exhort one another daily, inaldaw, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Ti kaado ngamin nga solisog. Nagado nga makita ti mata ta Facebook, nagado nga mangegan, nagado nga agtartaray ta panunot, kakabsat, awan lumami isti pamati ti ado nga Kristiyano. So anaramiden tayo, agbibin na lakad ti inaldaon. Praying for one another. Hante baybayan, dito pa nagigimong tayo. Amen? So praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Are you glad you're saved? Amen. Oh. Iti dayti nga malem, you're a visitor and you are not yet saved. Hampenala daw ti amen, at dakapelad to, awan tayo pwede tribulation, at dapay chansam, awate mo ni Apo Jesus, akas manubot ken mangisalakad. Okay? So, preliminary, dito nga lesson tayo.
more lessons will come. Hopefully, as the Lord leads, we'll have more lessons about the second coming of Jesus Christ. As we close tonight, let's sing that song, What a Day That Will Be. Okay? What a day that will be. Kumararag tayo kakabsat, Lord, bendisyonam apo, dagiti amin nga anak mo, not only in the HBBC, but all your people around the world. Tapnon apo sila, lagip kami kan si papanunod kami. Tingan nganin iya ay, ni apo ming Yesu Kristo, panangalay, jay rapture. Kat apo, kas panagbiag mi, tulungan na kam nga agan-anad. Agbiag apo nga napudnugan ka, agserbi. Aramiden mi digiti pagayatam, apo Diyos. Agtungpal, ti panangidaulo, dagiti inted mo nga mangidalan kada kami, especially apo ti local church. To honor, to obey them that have the rule over us. Kaya Panginoon, bless even as we give our offerings in Jesus' name. Amen and amen. What a day that will be. Ready? Adantu aldaw nga awanen saksakin awan tu di ulen lulwagan iti mata agnanayon tunara saktiday tanga aldaw anya na ragsak dayta nga aldaw. Amen. Anya tunaragsak tut makita ni Jesus sa manubog ken mangisalakan kanya keren tu ibinin na di gloria na tut makita anya na ragsak dayta nga aldaw. Second verse. Payati intay pa nagyang ito'y lubog, napegang ti dala, aglakang tay tirigan, ket ragsak tut may suka, intundong teng tay gloria, anya na ragsak dayta nga aldaw. Anyan tu naragsak, nurupanan tut makita, ni Jesus sa manubog, ken mangisalakan kanya, kerin tu kibinan na, ni gloria na tut makita, anya na ragsak dayta nga aldaw. Madaydayo ti Apo, that the gospel presentation video now has 251 shares. Ikararag tayo nga dagiti makabuyan, ket maawatan daken maamiris dati pan nakaisalakan. And we have pastors who watch today, praise God. And kasama din natin kanina si Mayor, ang ating Mayor po sa Bacara, Ma'am Fritzy de la Cruz Gapasin. Kasama po natin siya kanina sa atin pong preaching. Thank you so much po for watching and with your family. God bless you po. And we had a total views peak of 170. To God be the glory. We had people watched from North Africa, Lebanon, Netherlands, Italy, de Palermo, South Korea, Canada, Ontario, from Hawaii, Norway, Hong Kong, mainland USA, Bahrain, UAE, Moscow, Russia, and Kuwait. From Sarat, Solsona, Batak, Paway, Bintar, Pasukin, Lawag City, San Nicolas, Baguio City, Abra, Bangged, Pilar, Quezon City, Taguig, Angeles City, Claveria, Sanchez Mira, Solana, Manila, Camorenes Sur, Calanigan, Isabela, Etchag, Isabela, Tumawin, Isabela, Dasmariñas, Cavite. Praise God! Okay? I hope na ito pong ating lesson, what I shared with you is a basic prophecy. Basic po ito na teaching ng biblical prophecy. So to God be the glory, mga kapatid. Amen? Manalangin tayo, Lord, thank you so much. I pray nga digiti amin nga nagbuya, nag-tune in, tultuloy mo nga bendisyon na po ida. And I pray, Lord,
that we will continue to serve you faithfully, fervently, and fruitfully. In Christ's name we pray. Amen. God bless you. To God be the glory. Good night to each and every one.